Hi guys, magluto ta karon og adobong atay sa manok. Nagisa ko og loya, ahos, unya ang atay ako gibabad og 30 minutes sa suka og paminta og pamintang dahon. Ito na din siya ilunod guys. Kay nababad naman siya. Isabay naman ang suka. Patuloan. Dili lang siya halo-halo na. Kaya nagbukal pa ang suka. Ayan na. Thank you for watching.